Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, orang dahar deui aya oseng cabai hijau tuh guys, campur jeung sayuran. Terus ieu lalabana aya rebus sawi hijau, labubu, ieu endog geprek sambal pedas segan we guys. Terus ieu asin kapas, kerupuk kejo. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Langsung ya guys. Cobaan dog geprek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kejo na pulen. Cabai hijau ya. Asin kapas. Welcome kali ya guys. Endog gepreknya. Oh guys, gariung.
Oke yun guys, mantap ya. Panas guys tuh, pesawat mantap ya. Beragam. Panas sih guys tuh. Tambahnya tuh. Oke guys, ya Lada Jasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.